Vo Zandi mshololo va ri thanzi vune a khonetshedzwa nga Madlala a vufushi none vukuliana na Muvhigo netshedzwaho wa tsholaho mufu zwi tshi ḓa kha uri guru yo thuntshiwa i tshi bva kha lurumbu rufhio. What was found by the doctor that the bullet exited, and therefore I am saying to you, if it is true that there was an intruder behind Senzo, then the bullet should have hit that person who is the intruder. Fhedzi vha vhutshutshisi vho mbo ḓi ṱavhanya vha dzhena vho mshololo hanwani vha vha kaidza kha nḓila ya kuvhudzisele kwavho. Once again, we object to that, my lord. The question presupposes that one shot was fired, and we submit, my lord, that could be, that might confuse the witness. Chitatamende tsho ṋetshedzwaho tsha vhuṱanzi ha sivhara tsha Meyiwa vho Mlungisi tsho sumbedza uri vho Madlala vho ṱalutshedza Hlophe uri ho vha ho vuwa ndwa nga ngomu nḓuni vhukati ha murathu wa Kelly Khumalo na mufunwa wawe. Zandi was fighting with her boyfriend, and Senzo Meyiwa was trying to separate the two, Zandi and her boyfriend. I further asked Tumelo who was Zandi. Tumelo told me Zandi was Kelly's sister. That was the short conversation I had with Tumelo. Vhavhutshutshisi ha muvhuso vho landula zwa mbudziso dzi kwamaho dokotela zwi tshi bvela phanda he vha ri hu na mafhungo a sathu khunyeledzwaho.